I have to express my gratitude and thankfulness to our SP sir for having invited me to be in this meeting today, because this is what Dari Boy Dorba is longing for quite a long time. Rakisnam ki posnam ngalaban. Indra menta kesni yo. Tenamar kata ke pendap ini dah kecing kemen. Ngam kuat ban penslam. Indra tangka ni ke wei ke bang supua ban bu ha kecing perkat ke jungi kalong. Ringkat baki development. Iwan arteli ki AKA. Kecing bahabat kecing seniu ki awan ringkat. Hagi por mensua ke pertai ke kham song suk ke kham song sain. Nomor balai di thembei jing hikai ya ki khon ki kiti ki jongi ke dai ka long yeng long sem bat ki school. Hindri hakani ke juk ke jongi ke bamenta na lor ke long yeng ke long sem bat ki school. Kalau dan satu wei pat ke thembei banyo jing hikai bat ke ta ka long ki media. Bat kani ke thembei ke balai menta ka long ke bama hadu kata-kata lamda ninang ya ke ban penengkam ya. Dia mar kata kadau wat ki bor sarkar ke jongi ki bor pulit jongi ru ki yo i kila yo i lepa ya ke jingma ya ki jinge ki ban wan ki ban mi nami sakmat haba ki wan kini ki development kin mi ki jinge ki ba bundu kom ki ba nyimnang nyimpat ju yo i menu kin sana nakawai ke po sa kawai ke po nang ni sakmat kanang bangin la ya ka bantem kanang bagi la ya kaban yada na ki bakum kita ki jingma ki bakum kita ki jinge ki ban sami ke sarkar kelayu i lepa dei bandon ka law and order ka babyang hakani ke jaka ke jongi ya ka burom sa ke sarkar ya ka burom sa ki nong nikmat ki jongi ki balayu i ya kani ka phang ka bajangai na ka banta ka lawai jong kani ka dong ke jongi nga kami lanti na markata habangi yo ya kani ka ika bangila ya kwa ngila ya angnut ngin sim ya ka bakalong kabu ya nga ba ya piru bangin ya penangkam ya ka hakalanti ka badai hakalanti ka bapha kanang bangila banyo yo so jong ka jingmantoy na ka ika bangila kami lanti laslem ba kumbang laong benne ngam kwa ban kren pensem sa sisin pa kublay sibun ya ka sorka kublay sibun ya kinong mikmat ki jongi kublay sibun ya kirang ba pulit ki jongi barok pai ki bala pela yang i banyo ya kani kasni ke bakrau ke bansa jingken ma hakani ka dong ke jongi sai se sen ta kublay sibun tetang daki ne ki kentien ya bakhan dia ngan perkut me ya la ka jong ke jingkeren kublay si barok